chi ani vekin hitevin tu ni hin diabol na su ngala CRT na hapla chin kulam student pa thila ho na dinga ki tau ta liongol pa hi Colosia bung ni chang som la li som la ngai a hin sim kit na apinu thilaman cha nu na to na pen hu pathina to na hi ya hai do na te dinga hi che Bible chang ai nei koi dan pa na mu kit dia Bible chang amu amang zo si hi a hin mat chom jia a hin kai khom jia hi cha chu thila jong thu di sei hi thila jong thu ta sei thei thila jong hi ta san thei a hi ji nai thila na to kitya ko nai pathin mu do thei mo mong hi nai tia hi Bible chang hi pa aman cha a ai koi le le jing dan pai na mu di we ai hon i holim na zo si le pathin thu present i bol na zo si wa chu Satan na to na ki ti chu apha si jong le na sign ball pau hi ti we amma chu mi zo pa hi pathin thu do pa hi pathin chu hin na pi pa hin amma chu mi sumang pai bo we ya chu diabol ki ti chun thu pha si na ta san hi min jesu chu pathin a hi te na ta san hi min amma na sei ji a kon chun pathin mu ding hui win pathin chu na sim pa le na hu hing pu le na ngai lu pa hi zen ta san in ti chu hon pathin thu present i bol dan hui sing ai wa amma hi bible chang present a hin bol dan zo si thilha min pha te ji a thilha su sei lut te ding hi chi thilha a ko na cho pathin hol do te ding ti pa he bible chang present a bol jing cho hi chun ni pi vet sa thilha a choi sang dan pa cho vet sa cho thilha chu ka suni me ten lang thilha chu ima chalong yel lang jong le thilha chu amin pha a bible chang ki sei na bible chang context le bible chang ipi ha in akko le atum lo be khat ho chu aman cha zia thilha pu chu sei lut te te ding ai aman cha zia pathin chu mu ding jesu chu mu do ding pathin thu mu do gu ding apan set na chu thilha pa na pathin mu gu ding ti hi cho bible chang a bol dan hi ta bang chu diabolical teaching ki ti chui cho pathin i ho dan hi thilha pu a ko na pathin ga het ding hi pon pathin i ho dan hi thuta thuing krista thuinga ko na chu pathin het ding ki ti hi pathin thu nei mu sa na ya chu to Colosia bung ni chang som la li a hin sim ding la a hin sei ding patake chang ngai to chule ei do da lo wa i chung wa batna le khasu dan thuwa ki sun chu anoi manga athing pela thingkila a het be tha a su be hitai thing pe a chule pi put na le thu nei na zo si ale tha hi cheng si chu a zo a ma ho cheng si chu kilang ta a bet sa hitai english last by 15 hi KJV nga simote and having spoiled principalities and power Ephesians also not nai le Paul ni pena say ham ta sa pela sa go to kido hi powin principalities and powers on anti na hi element he demonic elemental force he taute hi principalities powers ly le hi satan thil bol thin ho ju gal zona ju pakai su krista ko na umjula thing pela cross a ang thiai ju ta sana pathinin jong in a while ha banga ama mina thil hoi no do thena ju thila ki bui pi ham thila chunga pakai su krista athanei na ki phong ham hi chiong jun het thailo ji a chu tu ni nangin jong deliverance bol thailo thila bo na dop sang a thu abo pathin thu na sei na to I ma chaum lo ya su ke tau chana hi che bible chang cho hin sima apinu thilana tong nu pen chu pathina ko na thani ta thil bol the hi ama chun ato thwa pathina ho e ho hi na to do nei lo a sei me mi in tiu cho okay Yesu isai chi masang win Colosia bung ni chang som le li context sitam khat nan sei pi win kate Colosia bung ni chang som le li context a sol cha pola sei piam idou dalu wa ichung wa batna le kha su dan thu ki sun chu Christian thing pela akila a khet bia su bai hitai ti cho sol cha pol hin ama khang lai chu Old Testament Bible ani sim jinga in New Testament ki tium lo he New Testament hung ki develop na chu only after 1st century sol cha pol holoi chu 50 to 60 AD ki ka mai mia ani thi wai tan ya cha ma khang lai New Testament lo ti ki chin ta ma Old Testament Bible bo ni sim ni ai le chu Old Testament Bible la chu dan thu ki ti hi lekha bwa ki sun khat umin song phenga ki sun khat umi ti ki chin ta ani mu hi cho ve sa na chu Deuteronomy bung som thum la khat chang som ni le gup khu som ni le li khu isimai le mosin hi chi dan thu ki sei thu zo si abon cha le khabu khana su do su ke azo su cha hil phat chun ati cho ya chi dan thu ho chu
Mose hin lekha bu khat asune ti cho na ai le Exodus bung som tum la khat na hi hung kit na hi le dan thu kha ki sei kinin pakai jin Sinai mur sang chung wa Mose hinga athu sei chang se sei sai su pha nin het du sa na pheng le sung pheng te ni pathin khu za ki sun chu Mose pitai di cho ya chu pathin dan thu Old Testament a kona category ni ki mu hi khat chu lekha ba ki sun khat min khat chu sung pheng ki sun me ti cho hi ji sung pheng ki sun pen chu the eternal law of God's moral law ki ti pen chu in the law of love law of liberty ki ta James bung ni chang som na sei chu in chu ding ta le sol cha pol rom bung som tum la khat bung ni chang som tum la khat na ita sanje wa dan thu bei ham a hi poi dan thu ki phut dat jo hi ani ti pen ho chu ki chin ta sung pheng dan thu cha sei nai a hin la lekha bu dan thu ki ti hi pathinin society khat nam khat anil han to dung zuya hi chinam mi te chu amo society le amo civic law ding ani pi ceremonial law ki ti pen chu hi chi dung zuya chu hi chi ceremonial law dung zuya chu seven festival seven Jewish festival ho jang anum su ke ya he told a bonds a cap shadow of Christ pointed to hi cho chu a bon cha kia Krista limbet sa na sedo ni dan chang som lu na chin ki chin ta na sei so ke cho na hi cho ki chin ta su la chu ya chu sol cha polling ki chin ta sei pen chu hi chi ceremonial law le khawa ki sun pen chu hi Calvary cross a ki chai tai ati pen chu cho ai le hi chi pen chu a hin gal ka ya chang som la nga na chu pi put na le thune ne yo si cho a le a hi cheng si cho azwa amo cheng si chu kilang ta hlai tai ti cho hi chu thilo ho chu Christian azo a ya chu yon jang izo theina diwa thila no theina ai nei diwa a to thwai to di hi dia a pinu na to na pen chan pan sa ai ho chu to na nei lo ta an ngo cho Jesu Christian ipizia lekha bu dan thu pen chu cross a su ba ya chu ting ta la pi put na le thu nei no ho chu ipizia asu lang ham thu phun bung som le ni chang ko chang som hoi ki chin dai ba ti nga hele ipizia pi put na le thu nei no chu Jesu chilai mana Calvary cross asu la ham ti chu ki chin ta kilang hi cho aya chu thu phun bung som le ni chang som na hing ti ngai le ke man wana honest ta ka jani hi chun tun hu hing that na lengam ipathinu chule thani ya chu Krista hi tai aje chu iso piteo he sia diabol chu kile ra hi tai ama chu ipathin hing wa amo chu asuna jana a he sit jing he di cho hi chi diabol kiti pi put na le thuni na muthim vai pu pa chu Christian Calvary cross asu langi ta cho aye chu ama chu pathin mi te he si jing pan hi cho ama chu cross a ki su mai tai ti cho Calvary cross a Krista thina ding le mihim te alhat do na dinga subui gu jing pa hi chi kiu jong chui lawa leisi ki sim tila mihim te chon se alha ki patna Krista khangwi hin su mang ding gu jing pa pathin mi te zo sin lem la pa akhanga pathin mi te chon sit na alha na dinga lep na hin pui jing pa tu chanya mi lema pong pa chu Christian Calvary cross a su la ai ta ti na hi cho hi chilai Bible chang chu na pan sa na pinu thilaman cha nu ko bru siwa to ki thua na amut amenga thilapu khat pathin ka hi tia hung sia ta sana ki lem thanu gulin alep la nu chu hi chinu na to na chu na pan sa hi che Bible cha pa na ama thilana to chu deliverance ai mo mo ta ke ho to na nei lo midang ho to nei lo na hin ti chu koi ha satan choi sanga chu nang na hi ta chu la na mu lo hi tia chu pathin thu na ki chip na pathin thu ki chip na hi tang ke lun thilangol pa thila ho pa ching khulam thap thla pa Bible chang mun lo si tu ni video mo mo ngai betang hi chi video reaction na hin bol pe na hin sim lo si hu betang na sei thu pi beng hoi pyong Satan chu thu ta sei hi nai ta san thei ji hi nai ti ngani sula na doi khu ai wa ki on kai ni lu chu no za lo Satan ki ti pa chu amin mo mong jong pha pu lo ding ana to theina le athil bol theina mo mong jong epi ha na sa bol lo healing ti chu pathin tun ei hil na hoi ta pathin tu kodop sama Satan chu pa kanung lang wa ka semo wa tul to ka chut be jin dan ka sa nangin tul to chut be num lo khat ve ve le ama tu siong ngai thei ka no mi ti nganan Bible na la ana hei ko chula na pinu chu na mu lo ko bru siwan a lep la nu bo chu
hi chi ko bu siwa yong jo khat be le phata kan sei din lai chu itabang ham ko bu siwa na ta san yong hi chun te ni thila lim ma hong te ni chun alap la a chaina kya na pathinu kai ong ti kina ibizia satan kiti pa chu na video clip khan ang chu bowling kati hinla do ding kati le kala do ngap ta lo jai tuin khat be nan do be kati ibizia satan kiti pa chu Christian nui ban na umham iphoi lai bible cha hamati nangol dan hi kidang ta khan su pathin thwa na mat dan hi bible adinga pathinin thilsim lo se sei su ke chu genesis bung khat khusim lo chun thilsim lo se sei mihim sim dan an sei su ke chu chuna chong chona pathinin created being khat special ta asim na Ezekiel bung som ni lali Isaiah bung som lali no aki chen ta asim hi chun Lucifer ni cho amma ki sim dan special cherubim hi cho na cherub hi cho cherub atiu mang khat noi hi chi pa thu hi cho pathina khut jung ta ani sima mel hoi ta lo pi ta ani sim van til zo si chunga thunei la vai hom ning ani sim pa thu hi cho hi cha chan Michael gam tin sei go hi ta Michael jung ne het lo pi cho koi hi ye chu Michael context sei do an ding lo pi cho cha hi a context ka dai wat lo na ding ama min kan pha lo di Lucifer ki ti hi pathin thil zo si thil sim zo si van til zo si chunga thunei pen la vai hom pending an sim in van til zo si chunga thunei pen la vai hom pending a hi ai le chun Christian nui ban chana nui do chana hi chula a ye chu ki chen ta van til ho zo si chu pathin thil zo si simpa kin bola pongpa hiu ya hi chila a chu a thunei pen la vai hom pending an ki simpa chu ting ta a thil bol theina jong ki chinta pathin thu na sei su ke chula amma chu ki pathin sa pa hong dinga hi worship dei pa hi ting ta amma chu anti christ ya tia le chun he is like god na ti na hi chula a pathin bang cha chun thil bol thei zo hi jong le he is like god na pa hi cho ya chu amma chu vanui lem na pa hi chula satan hi sei phat ding na gut jing hi cho ipi bola mi jo chu satan pa cha pa le satan choi sang pa nong a to anang thu sei yo si pi ve tongo Bible in Satan kiti pa chu mel male pathin tu do pa ati janga sot nim asot kun Calvary cross a Krista thisan nai sana su pa chu asu kun lai ta nangin ta san the hi nai ai lo le pathin tabong jong na tong thei di poi anti Christ hi poi ti ki sa jong lep thei leu du a thil han na thap la chu nangol dan hi a hil china ha chu nangol dan hi ching khulam aye chu na pinu hu thila lep la ningol chungnung penin a lep la ya chu ngol momong na hi ta chu toai bible chang na sim ho jong ipm ti ko hi lai kom dong he thei ta lo na ki bul phuna gmf dia ya lut he sun na ki bul phuna doctrine jong di lo doctrine adi lo na bana thila ho na na lut ke phara chu na bible chang he jo si khaw jong not a ki not na koi ma cha jong na hil thiam thei ve ta koi ma cha na hil thiam thei jong ei mi sunga te hi ve ta nang ho tong thila hoi pathinin kei in man cha nang holoi de pang su ding le na to ku zep ding le nangal pengu zep ding le satan mi he sipa ki su jum su banga su jum su ninga pathinin in man cha hi ki pa tam na thila ho na o ki chin ta ka in su sal thei ki pa tam bible chang context a hi lo lo mang hi to ya chu pathin tu ting ki chip na hi to ai le abana sa hi ngai ket to nui za mam chu ni cha sa hi pi sa yam nga ngai ti we Sule amonga discipline thu na sei jing ke na evangelist ten yong ho alang khana nang sanga akum lin zo cho he u he na su pi ma chaum lo chula akai jong thila no nei ti gmf dia kai jo siong thila na ti na discipline hui lai ham na khan honun ho hui lai tam a hen te ni amani sunga nong pen na te ni yong cho amin ta na ko ji dan ham ka gin mo cho aji chu nang hi manipulation le lies le deception le say da ngona na dim so ngona adim set aban tale manipulation ball discipline nei lo kiti hi nang le chin khulam na hi in ko bru siwa na pathinu in shol hi ta hung ki lem thanu hi chinu chun ain lep la holoi cho hi in discipline nei lo chuting ta le bible chang manipulate ball ngona adim set satan mi he si jing pa pathin mi te he si jing pa cross a su mul phoma su langa omma su zuma ambanga chu tunya na discipline nei lo now pathin thu manipulate na bolda no
mi na ngo na zo si ho tu nya he hung ki su zuma hung ki su mul pho in tu me me na bible chang man nong chu pathin thu su mul pho na ding le pathin thu hei koi na dinga tektik na man na pinu thilana tong nu chu support na te ding le ipia biblical foundation na koilut na te dinga ati etaman na lut gudano hung ki phong do he ai wanga abul abala na ta san pau le na ki bul phu na pau chun bible a kom poi bible a thu sei ke poi bible kalwalan tong ta hi ti pa thu sei chu na hei milzia bible a lo pa na ta san khat me chun nangin ati to ma bible a het lut ku din na gut jin dan hi ta banga discipline na nei lo dan chi ki chin ta pathin thwa kona na ki ta lang jinga na ho pa diabol cross a su zum le mul pham banga chu tu nai pathin thwa kona nang ho jong hi chi diabol ta san nung ji ho jong na ki su jong he ti ki chen ta ka phon do ya chu ke lu le ching khulam le thanglin sein mi ngo na le manipulate bol ki ti koi ma na ngo thelo ding apum changa nang ho hi na hi ti ki chen ta na mo diwe ipia ching khulam le thanglin se ho loi chu chin khulam katia thanglin sei katia kanu ka pa ling khat le ka u te ding ling khat chu hi ta ka ko ngam ham ami hi na wa kanui si na hi pon kanu ka pa ling kha ei na dol dinga ka nui si naw khat cham po in he u he naw he nu he pa ki ti khan khu do la zana ki sa na chu hi nai a hin la kin amo kanui si jai poi a hin la chu banga na zanu le chu banga ipi ha honor na bol nu chu nam pumpi thila hon a pui nu chu ki chin ta epu eliza in vo jezebel vo ahab ati banga chu hi ta banga thagau lam vai le thila hon a pui lu te ni chu a thagau chan hon le thila a bol na hon chu mu sit na na sata nei puma ka ko zo ai ti na ki het di jesu christian jong ki chin ta se na za a jesu jong bible context sa tam ta mi mina ko na ami vet sa na zon bung ni chang li ne pe hui si mai le anu chu woman ati cho vo nu mai ti cho nang le ke ep ikinu me ti cho ep context ani sei ha kana mo pui gulwa pe na chu leng pi zoom ta lo cho heya chu anu chu lungdong ta achapa pathin a hi na pen a purpose a mission pen cho hello bia anu in doubtful ta Christa chu kuishana boria chu jesu christian vo nu mai a hi ti cho vo nu mai ti a chu anu nui siam jesu in a hi poi ata sana hlom dan chi chin ta phun do nom hin aban ta le hi chi banga chu zon bung som le ko chang som ni le kon a calvary cross a ki khat be ko na chu ipi sei ta vo nu mai na cha pa ven atia bana zon hinga sei ki na anu chu zon in anivet tinga api ki cho na jesu christian ki chin ta anu hi vo nu mai ni ti janga he nu o kanu tia a ko na hi bible a record khalawe chiting ta le bible a mun khan aki sei ki chui pi ham Matthew bung som le ni chang som li le ge apat som nga aban ta mark bung thum chang som li thum le lia pat som thum le ngan ho ki chin tai sim ti ngai le jesu christa in pathin thu a hila mi ho pathin lo pi na thu hilai ta chu van gam thu don a hilai ta chu a sei ri te nga o pakai o ho hil pam langa na nu na pa te na so pi te na nga e hung ti cho ai wa jesu christa in piti na don pat na here are my mothers and my brothers ati cho hichia kapa lunglam bola kapa thu nga ya pathin thu ngai ho zo si kanu kapa ka so pi he ti cho na za ya cho pathin thu ngai ho pathin thu bangta chon ho jesu christian ka in kule ka so pi he ti ya cho api na en sung pen anui si ham hilowa he ain la christian a focus pen cho pathin thu ai pathin lengam ai ya chu ching khulam kitinu chu thila lengam focus nu ai in akama pathin tian lang deliverance ministry na ka tonge tiong le jesu christian ke chin ta ke mamina mi tam tan thila no do ding thilki dang boarding e wang ke man koi man khe poi pe pha po ve vo chon sit bol te ho ka ti ding he a ti ho cho hi ya chu hi ta banga inam pumpi le ho bung pumpi le in sung pumpi ta sang na ko na thila thuila puilam vai nu chu he nu ti ding a lom he pon ting ta le he u ti ding a lom hi lo e na za a pop hun het na bible tin kitchen ta se jesu christian kitchen ta se do not call anyone father no hon pa khat bo na nei ve hi chu wana am na pau he ti cho chu kitchen ta jesu christian se ya chu lei si na pathin din muna ding khat father
po ba hong ki gel ho jong father ka ti lo he vanui le sip mom piamin hola bi aza pen khat father atiu khat jong father ka ti lo wai le nang thilo nu nang ho thilo CRT nung zuya ko bru siwa kiti mai thila du da lo khat ala phla holoi chi EPT he nu he pa ka ti do ham ta sa thu dola kong khulai len ting le henulam tin ve tang o heu sei elo le heu thangpu elo le gamtin hin sei na ve tang ai wa thila thu thila lengam na na to na mun ma chu I tin tiong le you don't deserve respect ti chu ki chinta ne ne ti pa kai mina ka phun do lagau tu dola respect me ho chu pathin tu dola chon hoi de bo he ki ren sa ta jongum ai ma pathin thu nil kal kalum pastor ki thu pi sa ta jong ai ma pathin thu nil kal kal jong dim se na za chana hi choyong chu respect are deserve lo he only Jesus Christian se chu laya tawa ka thu se nga ya na ka palung lambol ho hi ka so bi ku ka naw he ti cho hi cho bo chin respect a deserve he ti cho Jesus na in ku te jing yong distinguishable he na za hi chui chu tu ne Christian ngi zui na tu ne ching thei ta hi chung chang thu hi ne thim dingin ke lu ni ka ho pi no ka kan ho pi na ya chu phat ke cha ne ke chin ne ti tu ne pa kai mina ka ti mai in ka hin se do la ka hin sa jo si pathin lo pi na jing pathin tu dop sang na jing nang in na se jo si thila na to na bible cha ati to ma thila pu het lu na te ding na man sa no nang ni ke hon ka hilu chu kitchen tan he jingo bible ipi context simin hoi lai simin Satan ki di chu amin momong le athanei na athil bol thina momong chu tur to chut be na ninga na pathin thu ko dop sang nang wang chun Satan in thu ta se thu di se ta san the hi nai ti se do na te na kot non jing hi chu koi lep thla na ya ching khulam thila se yong di thila se yong di ti nu chun na lep thla cho na za hi chinu defend dinga chu bible cha ati to ma na zo sim thuna dinga manipulate na bon chu si chui cho discipline na nei lo na ya chu thilo hon koi ma cha hin ngo hi win lang discipline nei lo mi him discipline nei lo thilo ki ti chu na ho ni ti ki chen ta tu nya pathin thuinga ko na ka phun do chong le na kam su o jong ko beto comment la do ho jong beto kan sei yin ta chu na kam su ho hin thilo ni we ti phun chin jing e phot chin jing e ne tam ke lo nang jong group ma ve tam ta kan remove nei chu kan remove pa na hilam ka het lo ja YouTube channel ai ami thei ta na ka hin don bu jing nei chu YouTube na hin bol ma sanga pa na kin YouTube ka bola pathin thu kan sei jing ai in hi chi pen chu nang group ma na hong lu na thuman lo nga na mi na chu remove ve tam ta kan bol ni ai la tua hi ai dan dana ka het lo ji a chu kin jong ka remove jing pa ni hilam kan het lo ya chu meeting dom ta thu thei dom ta ti na chu special treatment kan ba kan reply ji ni a hin la na ki sa no hi vet ti ngai le ke ho ipi phema nei ngo cho ai wa nga na pi nu mi ngo dan ki thole ke ho YouTube channel kum sigi kum get lang ran hin bol sa ho tu na reply na hin bol ja ai dan dana fem na kilo chula na pi nu thilo nu mi ngo dan hin thole chi chui chula chi chui cho discipline na nei lo dan kan ta lang nom ja ka sei cho i cho ha sei dong ai di poi amo a chu na hi naw ki ge ro ja pin ta kan ta lang mai a si chui ma cham di poi chi chu hi in ya chu hi chi ke lon chin kholam a lap thak pa thila til ngol pa tu se yo si hi pathin thu hi EPT le thila ta san te ding ham GMF dia thila ki pung ko EPT ta san te ding ham ti huilut na te da pathin tu pui pai he chi pa a ko ning ki vengo ven lang he chi pa he gang chalin na YouTube wa ahung da do a news feed a ma jong le notification off bol vin chu tieng ta le subscribe ki tiong na pum bol lo hil de hi tabang thila channel hoi ai cho amo thilo hon jong ai ho channel long a subscribe lo be oi ai ma pathin tu dom sang ho in subscribe bol ti i support in thila lengam ki ti je sumina i chu phawai su mangjal ling pathin in dam nai pi wai le 2026 jong gal kai lo di we ai wa nga chu e hon sei thei di po we ai na ikinep naw na hi da cha pan la de ti pa kai mina ka sei do no me chi chu hi e abana ke lu na sei pen hi ngai to kan sei wang wai ki de ni cha no ma me hi chu Old Testament ei tai hela hi gospel lo lai he nang heading kan se he Old Testament gospel ki pana to pa po ki tiwang chu mi hil ha sata lo be khat momong thilangol momong Satan lepla diabol til ngol momong chin khula min apai chat be mi momong hi ti ki chen tan ki langin
hilha sata mi himwang chu hi ding mo mo ti chu het sa hi e pathinin ipiam khana in kui twist and turn sa ai nei pia ki chen ta ki niaw sa ta dil su puma hagau thing pu hina puma pathin thu hi ka din na ding le ka kil na ding ta ta sana kha ai nei nga lo ai le e ho hil chi zo ji wang chu hi ta lo ai to a hi abortation chu satan jong thu ta se thu di se ya chu satan jong ta san moi poi tia chabi hon do na te te denga bible pui koi le le pa in hi ta bang mi him chu mi la samo mong hi in thilana tong mo mong hi chi thilana tong ho chun i ti ba gospel het ding ai chu satan ado thu pi pen chu gospel hi chu mi hi min gospel a het ding chu hi chu satan ado pen chu ai ma gospel ki pan thu pha ki ti genesis a kona ki pan he tai ti ki chin tai het ngai chu adam le if a chon si na chu pathinin krista in ki chin sala cross a mi him te hu don ning avet sa ta chu kel ngui mula hin silpia na hi tia pathinin ngaidam na hin chanhun na thiding ta sa ngai lut na zala ahu ingon na hin na pi pension ki chen ta ni khat ding le krista in mihim te hlat don ning vet sa na hi a chu ting ta le israel cha te khang la ya hobu thu do le sanctuary service zo sin ki chen ta cross ki chen ta ko mu da no ase su ke imazo si chu foreshade of christ and he su ke hi chu gospel la kal do di chu matthew mark luke john kho atum bi a gospel hung mi lo chu Matthew Mark Luke zun kiti khun gospel ki pan to pa ane gingzing le hung chi jing pen cho eyewitness a ain ji do cho ya chu Jesus Christian ki chin ta se zon bung nga chang som ni le ko la nga sei chu la scripture na simovin hi cha chu ke ma thu jing a phun do hi ati chu la there they testified me ati cho na Krista thu pha jing an Genesis jing le Krista Exodus Krista bon chakya abons ke Pentateuch het to danbule thim gaw le khabu yo sin abons ke ko chu Krista hi cho hi chibunga chu tu nei hon cross inung wat kit wa idoyu chu Krista bo kit cho alaya cross ha ki situ su ke hi chia chu gospel poi ki tijing wang chuna mihil ha sata mo moi tai so bityo hi ta bong hoi mi la sata mo mong satan a lenga ma dinga aman cha mi mo moi ta in bui hui ta mo mong cho hi ta hi ki chin ta bible na sei su ke thu phun bung som le thum chang get na leisit bul ki phu ma sanga pat sa ki that sa kel ngui no ati hi chi kel ngui no chu koi ham zon bung kha chang som ni le kon a ki chin tan sei kin in behold the lamb who take away the sins of world ti ki cho na hi chui cho vevin vanui chon sip pumang pathin kel ngui no di cho hi ya chu hi chi vanui sim til patna ki that sa kel ngui no chun Krista ni vet sa cho ya chu gospel ki ti chu Krista ti na hi cho na hi chi Krista chun ama thina ama hin khu ama thokit na le ahung kit ding tho chu vanui pumpia mios i lang ma ain ta san ning cho de cho hi chui chu la ipu Abraham hon jong abon chi kya Krista ni gal dot le tu ne hon jong i gal dot inung gal dot kin chu Hebrew bung som la khat ta san na mi pa ho hin khu sim tang abon chi kya Krista pathin lengam chu chana ni gal dot jing na First Timothy bung li cha kha cha ni chang thom sim ote a hin hagao thengin kitchen ta ina sei hagao theng kitchen ta sei cho nin nung lam le mi kim khat ta sana ko na pul ha hagao ho mi su lam vai na doha le thila ho tu hila hung lung lu diu thil ho tu hila hung lung lu diu ki to cha chuna le tol gospel tanan te ka na tun beta koi ho se ham ani na chu hi chu ama se le pha het na thi sa ki dep tabang mi phalem thu zo sei hwa kon so do ding a hi koi hep la koi thila hin koi hep lam ga ngai tau te am ho chun o ai che ki hem la ho ta he ki che na khamun 7 day hon wa kham lai lo piu na ayo phale nan kham wang ke pon ele atta san na le thu ta het to hon thangwa puma ane dingotia pathin thil sim ho chu ne dingin azadawe 7 day on bpn na za daw ta english in siming o forbidding to marry ijwang chu umnai lo and commanding to abstain from meats sa which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth vo sana khamo nga lip nei lo ho adang pipita pathin sim sa helo dan hami chu hi chi kham ho chu ipi het ya abul nga chi belle thilo ho thu hila hung lunglut bung ni ani na chu le mi phalem thu zo sei hwa ko na ku ham de le thila thu sia lunglut na mi phalem ho
Bible chang ichi Bible hin kuya he tiamo First Timothy bung li chang ka chang ni chang ni chang thum le lia se he o kui ho tiam ei ma chi na ki se lo Bible chang in na se pi he o he chu Bible chu na ga nil dai le lo le hi chi chang chu ka pam poi na ti la wang chu nang thu hin nang in chang khat le ni bo na pa ma dang hi hui lang na ge jam ke hin man chang tilau pa nui nai o nui nai in First Timothy bungli chang kha apada chang thum chang li chan ho na hin sima thila thuila lunglu na ta sanma ko na pul ha a pathin thil sim thangwa puma ne ding ya kham hole ki chen za da ho chung chang to dol chu ne het no mai la pha te ke chang ngai tang nan sei pi nge o ne het ding khat chu nong ki lep hla na hi Bible kalwala na tonga Bible abukim poi Bible athugu ima cha amzo tapon heya chu Bible sanga hoizo ke man ke tai tia hongzi do pa thepla pa chu na hi in ya chu nang ki ti chun itiang la pathin thu na pum he thiam loading pathin thu ki chip na bwana na hi in pathin thu hi thila pu choi sang na di bwan na man jing a hi in chiti lo cha adang sei thina nei lo hi he ding khat cho thui za na sei in video hi za na nong peng la in nei hin don but la in a hin la na tu se yo sia na bol chi pyam thila in tu si thila tu se ya di e pathin in thila mang chai ti bo se do nya pan na la ne thima ya chu pathin huin atum lo be khat thila pu choi sang na dinga pathin thui na hei koi in Jesu Krista dop sang le athu thing ta dop sanga athu thing hi ei ho kil na ding le ei ho din pi ding le ei ho dinga cham kim a hi dan pa dop sang na kam chang na la thei lo hi chi sanga chu Bible kalwala na pat na tong thei pa thila pu pathin aman cha thei thila pu pathin a hin sol thei ti ho po sei do na Bible chu a hi lo be kai thang le pa ali tho pa na hi na thil kha chong kili ting le ki mo tin thei ji lo hi che banga chu Bible chang na mu chu thila pu nam na za na mun zo si na li tho ji ngai le hi tia chu ki peilung wai dan na hi pathin thu hin ipi context sa se ya na koi te dinga se ya koi ho cho ne sei na hi ya ei ho zil do dinga ipi theological application ham ti hi khul na jong na nei lo na chu ting ta le canonical context ho in ita banga chu episiam ti ho jong khul tu na ima chaw na nei lo thila pu ching khulam na to su tu te dinga Bible chaw ho yo si na kai thang le bo hin hi chu na ngol na le thila na lep la na lin pen in hi ta bang chun hi in nai ta di hin lang hi ji First Timothy bungli context sun het no malanan sei pi ta ding phade ke chang ngai ta pathinin ne la cha chung chang thu dol ki ti hi na sata agyal kho hi tin het ngai amma sa pena mihem chon sit na ong la na pen chu ipi ha ne le cha ai Adam li if ani ki tim zo lo na patip na ni zo lo na pen chu lol hom na ne le cha ti ki sum lam pang ai ne thima ne le cha je Jesu Krista gam thip gama Satan apatip nama sat pen chu pia a gil kil na attack hi cho ne le cha ai te hi cho pathin cha pa ni le song chang la ki su san ta a pathin ni na le ata sa weakness na ne du cha na bo du cha na pen attack a bol cha weakness na temperance ki ti leisit chunga dinga mihim te leisit chunga dinga a pa thep na sang pen a ha pen do ha pen hi cho koi ha kil thu thei lol hom ding ge tu na si le ipi ha ita sa ai ne la cha ding ngai tu na si a i hin khu pum pi zu do ngap lal lo jong koi mi ki dim se hi lo ya chun ne la cha ki ti Satan na sa ta a mi him te ipi ha etik na man hi ti chu ki chin ta ne het ngai hi ti chu mas pe na ka sei do no mai chu chu ne het ding Bible chang long ki chin ta hi tai ni sei chu amma wang kyang pawin chu ti lo le an mot ne zu kham chule hin lai khan kuding thu ngai tu nan nan longu lun tin chu chini chu thang bangin phulo helo win chung wa hung chu phung gen te ati lup bung som ni la khat chang som thum la lina chuna ya chu ninung lam ting len mi tam ta hi lop nan a lu a ne la cha ki sum zum loading ki sum zo loading mo ne mo thang hui ta an ne an ho tu lai muk bang style ho banga elo la thil gam tin gam tanga mu ma yu sin ne na hin khui miem tam ta hi man de so tu pha hi ta cho hi cho chung lung ding hi ye chung ching thei win lang na lo lu ki sum min lang ne la cha ching thei win ti pathin ki chin ta hil jing na ho cho na hi ta banga
ai sim pau pathin hit tabanga thuga ai bol lai ta wa indu imong mo ne na dinga nang hon gospel na la koy chu thila thuil nei chu hi cho chu se me ta sala ko na hong pul la ki te holoi Bible ni cha chung chang tu tham khat ne thim ning context nan hiling ka te phate ke chang ngai ta First Peter bung khat chang som lagu isimai le sol cha Peter ling ki chen ta ne sei cho hi je chun kei ma ka thin bang hin nang ho jong thingun tin a ki sun ne ya ni sei cho Peter hoi la ya put a chu a hin sim do a Peter in pathin a thin mo a thin na di a ki sun ne ta a hin sei da na Peter in hi chu khu ki chen ta mun khara ko na a hin sim do a hi chu New Testament a ho bung ho ei ho hil na amani cho pathin a thin mo a thin na di wa sei cho ei wa hi chi pathin a thin mo a thin na di pen kho uwa khaini beri raza na zu sajan kani number 4 ki ti ho asai na hi lo cho hi cho khu bible asai lo wa nga athing poi ti miu sin ke jing cho hi ja chu thilo ho nam ki phat lem tho sa ta kani le ho zalei bol ho drug bol ho ta na dem cho na kham na thei bol ho tia bible in ki chen ta hi cho cho amin ta asai lo wa nga chu chon sin hei ti wa thi na hei ti cho Bible a sei lo be khat ban a thieng poi ti thei wa hele Peter hi chlai context sa hi til khat a sei ma amin ta amin pha hi cha ko na i kang se dingu a thieng lo a bu he ti cho hi a chu hi tin a ki sune ti cho hoi lai pan a hin sei na Leviticus bung som la khat chang som li le li na ki sun pen ko hin sei cho isima hele hi tin ki chi tan sei ipise nam ti le ke ma hi nong ho pathin ka hin hi ji a chu ni ki su thing wa ke ma ka thin mo ngai no ho jong na thin ding wa hi je ti so hi chi hi cho Peter in quotation a hin bol cho New Testament a ipia ko na na thin de a hin tia ya chu lei si chunga on hona ki loya o ma ki thol tho gan hing ho a ko na ki su bu na na nei lo ding wa hi ti cho ya chu sol cha Peter in pathin a thin mongin thing win tia a hin se na context ta chu sabu ho saking lo a ko na ki su thing ning ti na hi cho aya chu Leviticus bung som la khat sung hi category of clean and unclean mit ni cho pathin ki chen ta kam chang ta an sia hi chi sa thing lo hin ta acha te ami te ko ma chu a het khan na du le adam the na di wan pi cho dan zui lal na mai ding le dan zui na mai ding a pi gun hello bin a sei ben cho alung sit be se ya cho acha te cho adam the ding la hoi ding de ya cho pathin a pha cha cha ne dinga hi chi a thieng hin hi chi a phalo hin chi phain ta ai ni khan pi cho he chun a thieng lo sabu ka ti ha kon chu ki kang se win a hin tia ke ma ka thin mo nga na thin na thei diu chu he ti cho he a chu sor cha pital chi chu kot a hin bola pathin a thin mo nga i thin de win a ki sune a hin ti cho Peter in ama ma chama se hil a ki sune ti lo di cho hilanga Leviticus context sa pen chu amu chi ya a ki sune ti cho aye chu Peter hon pathin na ne to lai wa chu a New Testament Bible lo hi cho a bon chawani sim ning chu Old Testament Bible bo hi cho na za a ya chu azowana sei gospel point nan ti hong chu thilong la no ngol na chi khat chu ne thimam ya chu Peter in chlai context sa sa hi sa thing lo a ko na ki kang se ding ati cho chi chu phate ge jang ki me chi ta pathin a thin monga I thin thein di wa chu ne le cha sa thing lo a ko na ki kang se ding hi chlai First Peter bung khachang som la gup na pen hi chu context sa chu ki chen ta se Raja khaini kowa zoom number 4 kani zalei drug ki ho sei lo pichu hi cho hi Bible a ki mention kha cham lo pichu a ki mention chu sa thieng lo hi chu ai le vo sa ho po na khamin 7 day Adventist on na ga ti 7 day Adventist on vo sa kham ham thila ho pa 7 day Adventist on vo sa kham lo pichu I bi bolai ba ngol nei ham 7 day Adventist on vo sa kham lo dan chu ki chen ta pathin thun na hin ko mu ding in Bible a sei hi na za nom ding ja chu na hin do yong chu hin tin phati ke chan Bible pi sem nan sim ping Isaiah bung som gup le gup chang som le se gi na ki chen tan hi tin a sei chang som lu gu apa hin sim pan ka tin a je chu pa kai mei ko nga thu a hin tan ding ati cho cham za ma pa na ta sa hin zo si chunga thu a hin tan ding chule hi chini khwa pa kai a hin thagam nin zo mi ta tam de ti cho pa kai je mei ko nga thu in tan nin chu future tense lo
alung nai lo chula chuting tal Isaiah bung som gup le gup hi chang som ni la thum som ni ni le ho ko sim tango new earth and new heaven hung hun ding thu sei cho hiya chu very apocalyptic literature cho ji future na prophetic book hi cho old testament adinga hi cha chu pakayin mei kunga thuin tan ning thun se ya hi chila athiding ho cho koi ha acham chama ki su thinga hun lei lunga chi a alai lunga mi khat nung zui la the ta vo san ni ho ju cha sa ni ho bon chawa mang tha khom di he tin bakai jina se ye ti so advantage ona se ti lo bi chu aban le isaya bung som gup langa chang li than khu dunga to jinga mun thip lai lai ya kuwa ke vo san ya na vo san ha na me bel sung dungo wa thet ta satui ki tun ho ti cho namu a pathin in sathing lo ne a hot dan chu hi chi pathin chun ke ka ki hial ngei poi ti chula pathin thieng ta khat le ami te yung thieng ta de ding pa chun new testament ami te chu e tabang neding bu hen hona aman ki da ta ni hoding achu asim ding nahi sa new testament law hi kho jo old testament sanga old testament achu ki chin ta John than hui bol ho akimat do ale bo sunga ni ki sat ni cho ai lo thu ni ki tan ni cho ai ma jesu christ new testament achu pi sia na lungge la mi na zon pi he ti ta chula ta sakiwa na ga zon hetalo min na man do hi zong le na lung thima zon than hui na bole mi zong ne he ti cho pathinin hi chu ki chen ta new testament law hi khawzo a jesu christian avet sai cho ai wanga epg a hi chu khawzo a hin tina ba jo se ai chu ilung thim wa pathinin adan thu e koi lut piu cho ki chen ta hebrew bung get nan sei cho ke ma mo pathin ka hing ding ka dan thu alung thim wa ka ji lut pi ding ha ti cha hi chi pathin dan thu chu ilung thim wa ne wa asia pha chu het theu sila na hi chu ki chen ta pathin ngei lut na iwat sa na hu cho hiya chu jesu christian ki chen ta se ke ma nei ngei lut ka thu pi na ni diu ha ti cho hi chu ki chen ta pathin tu nei mu sa na hu cho nang het thei zo hi thei da tu na ka sei hoi ai chu thilong la ngol nei in yong le pathin thu ngai ho het thei ding pathin thu ngai lungel ki an ta thu he thei ho thu he thim ho da ka sei pi nei ta nang wang chu ipi ki sel he thim thei ta chun hi chu he hiya chu ki chen ta bible in ki chen ta sa thing lo ne hi pathin mit ma bu na hi dan ki chen ta old testament lo new testament lo ki chen ta phon lo sing aban ta le jerusalem council chu betongo jerusalem council a ex bung som na nga na chu bele chun sal kam season chung chang thua kina ki bo tam na le kinil bo tam ani nei lai ta wa a chain a thukum khana ani si mu chui pi ha gentle mi ho ta san na hung sang lut holoi chu chep atan te ti ding se da ta hi ti we hi jong le hi tin bol sa te ti so so cha te bung som na nga chang som na ko na chu hi tin ka ngai tu chi dang nam dang hola a pathin hinga ki hei ho chu bolgen thei da hote ama wang milim ho na thil bo ne zon than hoi chile alol ki mi a ke that sa ti san ne hi chenga kon jing ke kang se dingun sun le han ka di aba na chu repeat ki na chang som ni le ko na milim ho na san ne ti san ne alol ki me ki that sa ho zon than hui hi changwa kon jing ke kang se ho a thing lo sa san ne ki ti ha ko na hi ke kang se na dinga ta san na hung lu ho so atil ho chala tu na nang la ke gentle ta san hong songa lu te hu long hi chu ho ki hel na di chula ya chu masang lai ui cha bonga in khui man ho gentle bonga in khui man ho chu ida ha ding thieng tho ta in khui man na di wa cha ta san hong songa lu diu pathin a thin mai thin ne di chula hebrew bung som le ni langa chu ki chen ta thin na te lo koi ma chan pathin mu lo de ti lo hi chi thin na pen chu tunya na hin khuman hi a chei na hi cho na mu thelo na lagaw ko sei na hi lo cho lagaw hin ko ki ti chi leisi na hin khuman hi cho hi chi pen chu a thin lo wa le pathin na mu lo de ti cho hi chi thin na pen chu lung thim bo se lo ta sa lagaw a bon sa na ne na cha na mit vet na khut ana khoi a sia pha na mu na to kha the lo sha bona a hu mi cho hi cha chu ne le cha bona hu mi cho na hi chu ki chin ta pathin thun sei ya chu bible le hoi la episme no chen pathin hin ami te hi acha te mo ne ding na mo ne the tai a thing lo a khan a thing lo ki i ma cha khan ngai ta poi tia kon on na mu hi be chu ne tam thilangol nang thilo nei me ya chu pathin thun he the poi tu nya ka sei ho hi a he thi mo nya ka sei pe tai pathin thu khul nom ho dinga na za a ya chu first timothy bung lina na hin sim pen chu ki chen ta ngai ta a context wi pi ham
Gnosticism ho ne sei hi cho hi chi Gnostic ho loi chun particular ta chi First Timothy na ne le cha ki kham tu dor ko athing ho sei na hi lo cho athing lo ho sei na hi lo cho athing lo ho cho Bible pum pia hi pathin mi han lang pathin mi lo han ki sun ho lo si hin sa thing lo ki ti don na sa nei lo milim ho ho jong sa thing lo ne lo piu cho tu la Hindu jong chi tang nang Christian ki sa pathin thing ho pan na ne thil bu vo sa ui sa gul sa ne ko Hindu ho la aga chi le na tha lo diu cho Hindu ho sa jong thing mo lo ni hu cho ne thiam ta thilongol hi chu hi chi Bible la pathin mi thing ho in sa thing lo ne pum ne lo ai wanga ne thedinga athing ki ti ho yong chu hi chi Gnostic ki ti ho lo hen ne kham win ki chen no kham be ti tu lai Roman Catholic ho ki sei na ta bang cho na sect group khat aza chom me no mi cho hi chi first century ai lo le in first century khang first second century khang la chu hi chi Gnosticism ho lo hin hi cho ta ma cha particular ta pathini ne le cha dinga apha ki sino ani kham ve ti cho hoi lai chu nang 7 day Adventist nang kila nathila tuhil nathila pu lung tup tup subulit dinga chu number na bria Bible thu nan kayam giltan nan sei pi zo na he betang tun ai chu kam phat kan la sawa hi chilai muna ki chen ta ki sei ki chen ta Gnosticism mo context a thu sei in ai ho dinga hi chilai muna hi nang le ke in 7 day Adventist na hin ngo na ding thu context i ma cham lo a sei nom pen chu Gnostic ho banga pathinin thilpha ase kha asilama se pathinin ki chen na ding kha asim pen amon ki chen lo ding ase hi tho tama zo thil ho lo chu thila thuil Bible to ki kal ho he dis tu nya jo na hon jong Bible a lo be Bible kalwala thila pu na hin dop lut naw chu Gnostic ho ta nin khuman naw in leitul thilo ho ki chen ta opportunity ne he ding ai ichu tham khat thilo pa ne la cha chung chang do la pathin thu ki chip na ne dang ka ga hilan lang sei ding tam ta me aya chu mo hi pathin thu ki ti mo mong hello pathin thu mo mong hello Bible am mo pha thilapun thu di se thilapun thu ta se ti sei do na ding mai mai Bible ain pan sat wa ching khulam thilana to le thanglin sei thilana to pan sat ne Bible adunga wa le kar a hi wen na hi to tong mi hil ha ta ai ya chu ka so piti ho kalung si le ka ngai lut ja pan kala ka hil jinga in hi ching ngai lut na oniam hi aza a pathin ang sum ain bel ding hi pakai mina katip na nom hi jingai ka so pi pa hi thila ho wa ka ngai lut in ama in video pum pia hong ki bol hol hong ki se ho jo song ipi category ipi kon a hong ki bol ham ti jong hello be a ke hi Bible thu sei lo be da na ngam tina in ngo le ke chong le athila pu le athila piu ho akam chang wa thu sei ta ho ki san ki ta do jong manipulation bola e ngo le ke hoi lai video pe na sin kila do hen lang hoi lai muna pa chong kila do jong le a seu ji pyong thila thu sei di thilan thil pha bol ngei poi pathin thila mang chai ki ho bo cha seu thu jing chula kaw si tu seu hallelujah amen tin ho ngan chula hallelujah amen hoya tiam ta ai ngo na pen so veleu chun ga chi tong kaw si pa in kaw si nu ti nu chun thuin se ya hi cho jo sia ko na ching khulam pan sa thun se hallelujah amen sa chali chu kaw si tu se hi chula hit ta bang ta chung ngol hi a context ke san long ke the po na mo le mo ke ka na ya chu mihil ha sa ta hi vin a hin la ka ngai lu ja ka hila pathin thua ki sunna ka nei ja ka hil jin hi che het thelo azo sa te la mang tha te ding mang tha te ding mang tha te na ki sa hu do zo lo hil na ki sa he ti ka sei do nom in kora minil ha thu ki sei na balaam lam vai na thu ki sei ken lampi a chi naw ki sei anti christ hung ki phona ki sei hindut wa sel gu hina hung ki sei jing ta chu tieng ta le a fundamental belief pathin thu to ke pum tu lo da hong ki sei ta chu hi cho lo sinil khup hila Bible a hin sima ke ai nil jing ka tu sei do hoi tin mo ti cha jong anil ko om nai po in chong le akil hap la zo na ding ma cham nai po ai wa nga sei thei sei mo a hi dan na ke chu ama chu Bible ta ang pang na tu nia Bible chang man ho cho ve tang wo ka te Bible pathin tu ki chip na man nan chu na asoi tu ha ding khao jang ko ang kinot ta chu kilam la thei lo cho hi chi tam nga ko mi cho hi cho ki het lo ama hi superior pathin cha dana ki yal ki cho satan pa in pathin tu su siding le thila pu dop sana dinga pathin tu asim sa lam ki het lo chong le taglin sei lap la chingkulam lap la doctor hegin lap la
na hiti mai mia thilap bu khat thudi asia ti na mai mai dinga ki pumpi mi ai zu mi khat mi dang ho zo ai thiladom sanga setan choi sang pa dan ai ga se ki hita bang ta chu mit chon he thilangol ching thein lang pathin thu hi zangkya sim ding gun lang thilha dop sang na te ding thilha huilu na te ding bible simi kang chalinga na su chan no mal